Iva Nikčević je učenica 7. razreda osnovne škole 21. maj i 7. razreda umjetničke škole za muziku i balet Vasa Pavić, odsjek klavir. Od svoje 4. godine Iva pohađa hor i balet. Dobitnica je nekoliko nagrada sa državnih i međunarodnih takmičenja za mlade pijaniste. Dobitnica je stipendije Ministarstva prosvjete, a kao vokalni solista 2 puta je učestvovala na festivalu Zlatna pahulja u Rožajama. Na prošlogodišnjem izdanju festivala Naša radost osvojila je prvu nagradu za interpretaciju i nagradu dječjeg žirija. Ove godine Naša radost donijela joj je drugu nagradu za interpretaciju. Iva je naša gošća ovoga jutra. Dobro jutro. Dobro jutro. I čestitamo ti na ovu nagradu. Hvala. I kako je bilo na festivalu? Ili bilo neobično, bez publike, bez hora? Pa bilo je veoma čudno. Bilo mi je malčice i žao zato što nisu mogli tu drugari da me podrže. Drago mi je bilo što su uopšte moju majku pustili i mog brata da me gledaju. Eto, kako da ne puste brata kad je bratu posvećena pjesma? Je li tako? Šta nam možeš reći o pjesmi? Pa, pjesmu je pisala Lara Šćekić, muziku i tekst, a aranžman je pisao Aleksandar Saša Gajić. Lara Šćekić mi je pomogla da savladam pjesmu, to jest vježbali smo zajedno i uopšte sam i zahvalna što mi je dala pjesmu da je otpjevam i što je posvetila baš meni. A kome ti posvećuješ? Ja je posvećujem mom rođenom bratu najviše, ali imam i mnogo drugih braća od tetke, strine i tako dalje. Tako da mi njima je posvećena, ali najviše mom rođenom bratu Danilu. Odlično, čućemo je uskoro, ali da nam prvo kažeš kako sve uspijevaš da uskladiš. Toliko imaš obaveza u školi, jednoj i drugoj, i je li ti malo neobično sve sada kada je veliki dio nastave i online? Kako se snalaziš? Pa online se snalazim, eto sam uspjela malčice da se uklopim. I sad mi malo bolje ide, imala sam prije tehničkih problema. Sada sam sve ok, uspjela da se snađem. Iz muzičke škole još uvijek nismo online počeli, to jest idem još uvijek u muzičku. Mi nadam se da nećemo počinjati online. A iz muzičke mi idem malo ređe zato što uspijevam da skladim obaveze, ali ponekad i ne stignem da sve nije strašno. Nije strašno ništa, je li tako? Ali šta radiš u slobodno vrijeme? Ili imaš uopšte slobodno vrijeme? Pa rijetko kad imam slobodnog vremena, jedino vikendom. Ponekad, ali najčešće tada radim, pjevam ili sviram klavir ili čisto iz zabave, ne da bih vježbala, i pišem pjesme, čitam knjige i mnogo stvari drugih. Evo, upravo i gledamo tvoj nastup na festivalu. Reci mi, pošto si mi sada rekla da pišeš poeziju, da li ponekada možda komponuješ za neke svoje pjesme? Da. Iskomponovala sam jednu pjesmu do sad. Planiram još par njih da pošaljem za sljedeći festival. I prvu pjesmu koju sam iskomponovala posvećena je mojoj učiteljici Senki, koju želim da pozdravim sada. I veoma sam ponosna što sam napisala tako nešto i nadam se da će ta pjesma neće izaći u javnost. Pa evo, mi te pozivamo, nismo znali za to, ali evo te pozivamo da nam je predstaviš kad budeš poželjela. Može? Može. Dogovorit ćemo se za to. Puno ti hvala. Mi sada želimo da čujemo pjesmu koja ti je donijela ovu važnu nagradu i želimo ti puno sreće. Hvala. Izvoli, scena je tvoja. Dakle, Iva Nikčević otpjevat će nam sada pjesmu. Iva, slobodno idi skroz na scenu, još se spusti dolje i čućemo pjesmu koja je donijela drugu nagradu za solistu. Probleme, pametan je i snažan, pa se nekad pravi važan. Kada naiđe oluja, zagrljajem, on me štiti, snagu da koračam dalje. Ljubav
žar.